Pozdrav ekipa, evo danas ćemo izvući dobitnike promo kodova za Croatia Traffic Invader. Evo prvo ćemo izvući, znači, dva koda, to je dva dobitnika koda od strane pretplatnika kanala. Evo vidimo da imamo 59 pretplatnika, pa ćemo znači na random.org odabrati dva broja između 1 i 59. Evo prvi je 2, znači ko je tu drugi na popisu, on će dobiti, znači to je Le Tritir, da si zapišem, dobro. Onda ćemo odabrati još jednog, broj 9, idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, znači Filip 3, 6, 6, 0. Znači ja ću sve dobitnike kontaktirati tako da vi nemate brige. Dobro, sad ćemo ići, znači, odabrati jednog Twitter followera. Znači vidimo da ih imamo 98. Pa ćemo odabrati jednog između, jedan broj između 1 i 98. A mislim da bi bilo najbolje da ako nije neki osobni račun ili ako nije neki račun iz Hrvatske da uzmem drugi, ali vidjet ćemo. Jer nema smisla davati nekom, to neće koristiti. Ali dobro, vidjet ćemo. Idemo. 76. Treba sad to izbrojati. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ajde, ako mogli bi rađe ići od kraja. Znači ako ih ima 98, a mi trebamo 76, znači to je 22. od zada. Ajde vidimo 22. od zada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Znači to je Mislav Sučić. Ako neko misli da sam slučajno krivo izbroja, neka me ispravi. Dobro, onda idemo odabrati jedan komentar, to je jedan dobitnik komentara, kao što imamo, ovo su znači komentari na video, imamo znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, znači ne računam ove ponovljene, znači da imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, idemo odabrati broj između 1 i 11. 6, da vidimo koji je šesti komentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, to je koji je username. To je A, 2, 1, 2, 1, 6. Dobro, još nam ostaje, znači, sa Facebooka, oni koji su lajkali stranicu. Imamo 31 čovjeka. Ajde idemo između 1 i 31. 23, da vidimo ko je 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dobro. Da ima je 23 bio? Je, dobro. Evo, to su sad svi pobjednici. Nadam se da vam je drago što ste dobili te aplikaciju, to jest kod za aplikaciju i da ćete i dalje pratiti kanal i to bi bilo to.